Wey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyonqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, ukhuzani umfoka mpungose laphana wey'ngane zakwethu usememezela ukuthi laphana kunomuntu laphana ozoba special ozofika kuloya mcimbi loyana wey'ngane zakwethu bese khipha ipost laphana wafaka i-question mark laphana wey'ngane zakwethu okuwukuthi wonke umuntu uyayibuza ukuthi ubani loya muntu ozofika laphana emcimbini, mhlampe uhulumeni noma ngabe ubani laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe ubani lo muntu omkhulu kangaka afihliwe laphana. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha cinezela subscribe, cinezela nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo nje.